Bakunzi bacu b'Isaro Life TV twongeye twagarutse. Bakunzi bacu rero nkuko duhora tubibasezeranya turacyakomeza kubaha ubusobanuro bw'amavitamine dukurikije iby'abashakashatsi babivuzeho. Niba ugeze hano ari ubwa mbere turagusaba gukora subscribe ndetse na like na comment ndetse ugakora na share kugira ngo n'abandi babashe kumenya uko ibintu biba bihagaze dukoresha mu buzima bwacu. Uyu munsi rero twabateguriye vitamine bita H. Vitamine H niyo yitwa vitamine antiseboleique, vitamine dermophylaxique cyangwa se biotine cyangwa fagiteri dermique. Umumaro ituma ururenda n'ibinure bikoreshwa neza. Aho iboneka mu mboga z'amababi, imbuto, umuceri, amata, impeke z'ibimera n'umuhondo w'igi. Urugero ruba rukenewe ku munsi ni 0,01 kugera kuri 0,03 mg. Ku muntu ubabuze iyi vitamine H cyangwa se H, uruhu rurumagara ndetse ntiruvubure amavuta azamukira mu twenge tw'ubwoya. Ururimi n'uruhu rw'umubiri birababuka. Irari ryo kurya rirabura. Ukagira umunaniro, ukiheba, ukagira isesemi, ukababara mu nyama z'umubiri, kugira imivurungano mu mitsi yumva y'uruhu. Iyo niyo ndwara ya hypersensitivity cyangwa se anesthesie, kubura amaraso. Mu gihe cy'indwara ya Lyme ifata uruhu, igihe imvubura z'uruhu glandes sebose zidakora neza, ku warwaye acne, indwara y'uruhu igaragazwa n'ibiheri mu maso, igihe cy'imivurungano y'uruhu, igihe inzara zidakora neza, igihe imisatsi yatukuye. Urugero ruba rukenewe ku munsi ku bantu bakuru ni 5 kugera kuri 10 igaterwa mu mubiri bifashishije urushinge. Naho ku mwana wafashwe n'indwara ya Lyme ni 5 nanone bakayitera mu mubiri n'urushinge. Murumva rero ko vitamine H nayo ifite umumaro munini cyane ku buzima bwacu. Tugakomeza tureba iyindi vitamine bita P. Vitamine P yo rero ikomeza imikorere myiza y'imitsi y'amaraso, yongera gukomera kwayo, itera umubiri gukoresha neza vitamine C kandi igatuma ingirangingo fatizo zihumeka neza. Ahantu rero dushobora kuyibona nayo ni mu mababi y'ibimera, imbuto, cyane cyane izitwa agrine. Imikorere mibi y'amaraso ku muntu wayibuze nicyo kibigaragaza, bikagaragazwa no kubira ibyuya byinshi mu gihe kitari ngombwa. Kwigaragaza k'ububyimbe bw'umubiri, washingamo urutoki hagasigara umwobo, icyo bita oeodem, no kuva amaraso mu mazuru, mu ishinya z'amenyo, korohera kw'imitsi y'amaraso. Aho igoboka ni igihe imitsi y'amaraso igihe imitsi y'amaraso yorohereye, mu gihe umuntu yiyumvamo ko agiye kuva imyuna cyangwa se amaraso mu ishinya. Urumva ko rero vitamine P nayo ni ingirakamaro cyane. Tuba tugomba kwiyitaho. Narabwiye ngo ngomba kubashakira ibintu bituma mwiyitaho, bakunzi banjye b'Isaro Life TV, mukamererwa neza, ubuzima bukagenda neza, tukikomereza.
ubwo tugiye kwambukiranya tujye muri vitamine C cyangwa se acide ascorbic yavumbuwe mu 1928 n'umugabo wo muri Hongria witwa Szent György w'umushimiste. Ikaba ari ingenzi mu migendere myiza y'umwuka wa hydrogene mu mubiri, igatuma umubiri ukora neza ukagira imbaraga. Irinda ubwandure bw'indwara, iburizamo uburozi, ituma umunyu ngugu w'ubutare ukoreshwa neza mu mubiri, itera imikorere myiza y'umubiri muri rusange kandi igatuma umubiri uhumeka neza. Iyo vitamine C ntibikwa mu mubiri iyo yarenze urugero, ari nayo mpamvu igomba kuboneka mu ndyo ya buri munsi. Si nka vitamine zicagagurwa n'ibinure nka A na D zihunikwa mu mwijima. Umuntu akaba yamara n'ibyumweru ndetse n'amezi atota izuba, ari naryo riyikangura igakora. Ni ngombwa rero ko buri munsi haribwa imbuto n'imboga mbisi. Inkomoko ya vitamine C ni imwe muri vitamine z'umwihariko w'ibimera. Iboneka ari nyinshi mu mbuto mbisi, mu mboga, salade, amaronji, indimu, mu byo bita mire, paprika, cassis. Ntushobora kuyikenaho igihe ukunda kurya ibimera nk'ironji rimwe rigira miligrama 90 zayo. Urunyanya rumwe rugira miligrama 130 zayo. Ntiyihanganira ubushyuhe. Bakunze bacu b'Isaro Life TV, murumva yuko ari ngombwa kurya ibintu bibisi, wenda buri munsi ukaba wabonyeho nk'ikintu kibisi, kimwe muri ibi bintu ukakirya ari kibisi. Ni nayo mpamvu ibiribwa bitetswe n'ibyo mu bikombe bikenyeho cyane. Ni ngombwa rero ko ibihiye biherekezwa n'ibibisi nk'imbuto cyangwa salade. Iboneka ari nyinshi cyane mu mbuto za egrantier cyangwa se cynorhodone ku rugero rwa miligrama 600 muri grama 100 z'imbuto. Ni ukuvuga ngo umurimo wayo ni ugukoresha neza umubiri, puisa antioxidant, ikawurinda gusaza vuba no kurwara kanseri. Ituma umunyu w'ubutare ukoreshwa neza mu mara, ituma ibisebe byuma vuba bigakira. Urugero ruba rukenewe ku munsi, umugabo aba akeneye miligrama 75 kugera kuri miligrama 100, umugore akeneye 70 kugera kuri miligrama 100, umugore utwite akeneye miligrama 100 kugera ku 125, umugore wonsa aba akeneye grama 150. Inkumi zikenera hafi miligrama 80, umusore hafi grama hagati ya 90 no kugera kuri miligrama 100. Unit imwe ibingana na 0,05 miligrama za vitamine C. Ku muntu rero wayibuze, ikibigaragaza ni ukuba umubiri w'umuntu udashobora kwikorera vitamine C ubwawo. Iyo iyi vitamine ibuze mu biribwa bihita byigaragaza. Hahita yigaragaza umuvurungano muri rusange, nko kubura irari ryo kurya, kugira intege nke bitewe n'umunaniro w'ubwonko n'uw'umubiri, kuremererwa mu maguru, gufatwa n'indwara vuba, kubura amaraso, igikuriro kikadindira, kuva amaraso mu ishinya no kudatsina igihe wakomeretse. Ibyo bimenyetso byose ni iby'indwara yitwa scorbut. Ikaba ari indwara y'umwihariko ku muntu wabuze vitamine C. Ndetse hakaziramo n'indi ndwara
yitwa iya Moya Baron ikunda gufata abana bonka. Hashobora no kubaho kuva amaraso, ishinya zikorohera kandi zikababuka. Byonyine kuva amaraso mu ishinya mu menyo bigaragaza ko iyo vitamine yabuze mu mubiri. Iryo bura rya vitamine C riterwa no gukunda kwibanda kurya ibiribwa byatunganyirijwe mu nganda bigahindurirwa kamere yayo. Bikaba byaterwa nanone n'umurimo unaniza wakozwe. Kugira inda ku mugore utwite, kubyara no gusaza. Dushobora kubyerekwa no kubura irari ryo kurya, umunaniro w'umubiri n'uw'ubwonko, imivurungano mu nzira y'ibiryo n'iy'amaraso, kuribwa mu mutwe, kubura amaraso no kudakura neza. Aho igoboka igihe cy'indwara ya scorbut, igihe umuntu afite intege nke z'umubiri wose, igihe ishinya y'amenyo n'amenyo byangiritse. Ni ingenzi mu kurinda indwara n'ibyo kuzahazwa n'uburozi. Bigira umumaro ukomeye ku barwaye rubagimpande ndetse n'abafite igituntu. Igihe imisokoro yo mu magufwa itameze neza, igihe igifu kirwaye, ituma kandi ibisebe by'umubiri bikira vuba. Bayitabarisha umuntu ufite ibibazo by'imikurire, by'indwara z'igifu, igihe bagira ngo amagufwa n'amenyo bikomere. Abarwaye kokorishi ituma bataremba. Ifasha ababazwe gukira vuba ibyo bikomere. Ni ngombwa kwitabarisha abagore batwite n'abonsa ndetse n'abana bonka. Umutobe w'imbuto niwo ukoreshwa ku bana batari batangira kurya. Mu gufata neza amenyo, vitamine C ni ingenzi ndetse n'igihe mu kanwa hababutse haje ibisebe, igihe ishinya zangiritse, n'igihe amenyo yakutse maze igatuma ibisebe bikira vuba nta bindi bibazo bibayeho. Bakunzi bacu rero murumva ko tuba dufite ibintu byinshi byo kubagezaho kandi by'ingirakamaro mu mubiri wacu. Nk'uko nari narabibasezeranyije rero, nagombaga kugenda mbacira ku mayange kugira ngo mubashe kumenya bya bintu tuba tuvuga mu mpine inkomoko yabyo. Nizere ko igihe tuzaba twabisubiyemo mutazajya mubitindaho cyane, muzajya musubira inyuma mukareba kuri iyo vitamine, mukareba akamaro kayo, mukabasha namwe kubyikorera ndetse mukanabibwira n'abandi byiza byabyo. Bakunzi bacu rero b'Isaro Life TV, nahangaha ducumbikiye. Turabashimye abakurikiranye ikiganiro kugera ku musozo kandi turabakunze. Naho ubutaha mugire ubuzima bwiza.